Anyat gagaram, ina ba ka rin Umayak man nagpahula, litra O. Ola ang tinagan ko, nana. San alitraw? Nainayun anyo ba't tinagan ko? Anya mo ngamin day tanagan mo. Nagababa, nagrigat abaliksyan. May sala alitra. Di mo latultuladan tinagan ko. Nagatidog. Baka rin Elena Esperanza. Isuan na yunak man tanagan mo. Tanagrigat abaliksan ti may sala alitra. No kaya mo ako, OMG. Tamay maya basit adenggan. Maday, basta kunayo latta ka din kanyak. Anyat ipahulayo aya, ina. Ipahulak ko mano payatawan ti panagbiag ko. Nan, kita agman tadakulap yaw. Nadtoy. Ay, sus! Nay, apay! Anyat nakitam di tadakulap ko. Oh! Madamag kumanlaing. Anyat kan ka rin nyo itinal daw. Sana ka mahilig iti karne. Fish lang kanateng. No karne akman, sagpaminsan lang. Kan sagabasit. Sagay sala atad-tad, no kwa. Kan mahilig ak iti protas. Kan dagitay herbal a bulbulong, ti pan nakakapek. Kan kanayon ti ehersisyo. Pipya. Mayat nga raw. Manopay nga yatawan ti panagbiag ko nga ta. Manutawin nyo na ya. 85 ko na. Ngam napigsaag pay lang. Abutin nyo pa iti sangapulo atawan. Basta itultuloy ti healthy diet yaw. Ay na. Nagmayatan. Ado pa'y nga ro datawan ti panagbiag ko Thank you nga rod, Barok. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nanang, agsakit mo to niya rawat akasinsin nyo ijalaod. Wen ka no nga rod. At damanin husto apad to ni ninong ko nga nanang. Tanay baga na kanyak ide, amakaptan to kano iti sakit ni Uncle. Kat pimaysaw. Nairan-ran na mo la siguro Tatilan tumakan kanin na. Oray parit kan kwa na alay lamutan na lata. Haman nanang, talaga apod no jahulan ni ninong Naglaing talaga na dyan ninong ko. Idol ko talaga. Talaga analaka akaptan ti sakit ni Uncle mo tamalaksid anarawat. Mangarak pa kan managsunal. Papanan na ngay no diag sakit. Basta biliba ka talaga kinininong ko, nanang. Ado, ti may paiso nga ibagbagana. Mamad to, talaga. Nay, addalugan ang nagsardang iti batog. Asino nga ta tinakalugan dita? Dito'y matbatog tinagsardangan da. Ni Valerio jay dimsaag. Jay driver. Padak mo't abakot. Nanay, asino nga tangay day tanakiluganan ta anak ko. Langana mo't tibak lang. Urayak lata idan nga umay dito'y balay. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, adda kadwa kasimbang pait. Ni Anselma, nobyak. Naimbag nga oras mo, nana. Kastamot kabsat. Kaya't na kayo amam-amo ni Anselma. Isong impasyar ko dito yung balay, nanang. Akat nangan kayon? O, nanang. Nangan kami, Jaylee. Nag-restaurant kami. Napintas gayam ti ina ni Valerio. Sika ti malaan ti anak mo, nana. Agyaman hak Ay wen taga ano ka nga ay Anselma. Taga kabangibang a barangay, nana. Kalugaran mo't lati ex ko, nanang. Agkaaruba da. Anya? Ijay tinakaamwak kin Anselma, nanang. Kanayon kami nga agkita, tunggal mapanak ija balay ti ex ko. Asino ti mangipagarup, ada kami kayam tinaik kare, para iti tunggal maysa. Samo la ibagati kasta, into nagkasar kayon. Ano ita, agayan ayat kayo pay laeng,
Di mo maibagatigasat ako nada. Basta siya, ni Anselman ti final nanang. Ison ti talagang asawaak. Uray siyak nana. Ni Valerio ti maudi apakiasawa. Ay, anya ka, balasang wano balaw. Wano sina iti asawa, kabsat. Balo, nana. Saan na pa nang idawdawat? No bilang mabalo aktumanen, jakon makiasawa pa'y. Maudin ni Valerio nga ayatek, nana. Ako, tada kayo dayta. Da kayo ti masagnan. Iso ada kayo nga ron ti makaamo no anyat plano yo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumari natin. Sino di babaya nakita ki di balayaw? Nakita ka ngamin itay lima basakit. Dumagasak ko ma. Ngam nadagsan di binaklay ko abagas. Bisita yung kadeng. Kumari. Ahin ni Anselma dayjay, pare o. Nobya ni Valerio. Yan Nubia. Ngay. Saan aya? Adi taga-kabangibang abarangay tinubya ni Valerio. Nagsinadan Nagapada, idi kwa nagsinadamutin. Kat ita adamanan baro anubya dya anak mo iti bunyag, kumpare. Ay, taga-ano ngay dayjay? Taga kabangibang metla barangay Karo ba metla jay ex na. Anya. Di nalain niya adayumit tayong tinagbirok iti kasukat ti ex na. Nagloko ba dayjay Valerio? Jakman amoy ti dayjay nga anak mo iti bunyag. Isumat kano kayak na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, nagabwam insan mayay. Di taman balay daninong mo nga insan Valerio. Napan ka kadimot nagpahula? Waninsan, kat, ay na. Ha? Abay, anyat impahulam. Kan apay nga agsangit ka ngay. Agpay sujay atap ko kanila kay ko insan. At da babae na iti lugar a pagtrab-trabawan na. Anya? Nakita mo ano? Impahulam laang. Iso nga ruti hula ni tata Anya? Nabayaga na madmadlaw ko daytay di asawa kinsan. Nabayaga sana nagawawid. Kat no agawid man, kanayon nak nga apaan. Kan di napulos ipaigam ti cellphone na kanyak. Madlaw nga dahil lamlamang na. Ay kat kasaritam anaimbag insan. Damagam no husto ti atap mo. Tanarigat mo no agat atap kalatan nga awan mo ebidensya. Ay basta insan, napigsa ti pakinakam ko ahusto ti atap ko. Kani di kasjay timbaga ni tatao. Adan! Ano talaga ti atap ko, kasinsin. Anya trabaho dyan nubya ni Valerio? Kumari natin. Wanaw, pensyonada. Madlaw nga may nabak nang. Taadda pa'y lugan na. Pensyonada, kan ada kano papaabangan na nga apartment na ijay syudad. Dakkel kano abalay. Aya, Sa bali pa'y kano di papaabangan na apakanan ijay ilay. Kan ada kano pa'y upat avan na nga ipapabiyahin na. aya. Kat talagang raw dabak nang nukasta. Ada napansin ko iti nubya na. Anya day tangay kumpare o. Basta, damo pa'y lapan nakakitakin ko ana. Sa balay, tinariknak. Kaslada na idumdumakin ko ana. Ay na, sunggarak pa'y sika. Naidumduma nga. Basta, ada sa balay anadlaw ko. Diyak pa'y lakayat nagsaw. Tama nga no agkamaliak. Nga masigurado. Husto lakit di ti hulak iti dayjay a babae. Panagmugmuging na pailang kat amukon ti kinatao na. Ken amaw ti mapasabak iti basakbayan. Aniya. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kahit kan nga ikasar, Anselma. Ngam problema ti kwarta. Awan pa'y urnong ko. Basin mo nga hindi mapaspasada iti tricycle ko. Apay nga na problema dayta. Siyak ti aggastos para iti kasarta. Ay, sana. Diyak kayat nga damasaw ti tao.
Jak kayat nga ibagada akwarta la ti kinayat ko ken ga. Isu nga ipakita ka dakwada, akabailan ka nga ikasar, babaen ti bukod ko akwarta. Okay. Amuda pa'y nga rod, no kwarta, kuwan no kwartam ti magastos. Kan may sa, di mo man pampanunuton ti sawan ti tao. Ado nga min ti chismosa iti lugar mi Anselma. Man nakibiyang da iti pada da tao. Imbes adya la bagbagida ti biyangan da. Saan? Tapakibiyangan da amin abiyag ti kaaruba da, ken kalugaran da. Ala, bye-bye am dagita. No kayat mo ag secret marriage tan. Saan? Kahit kung nga iparang kadagiti tao nga ikasar ka. Asaan ka nga ibaen, nga orain inauna ka nga adayong siya. Oh, agyaman nak Valerio. Talaga nga ay ayatin na. Wala. Sa bali ti tamak ken ka, Anselma. Manangipatag ka ngamin. No kadwa ka, panagriknak. Ket upat a tao ti mangipatpatag kanyak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Wala. Taadala nga ruden asawak. Adapay nanang ko, antik ken lulak. Anya? Di mo kumatagidak sin timbagakwan. Ta aglaplapusanan ngamin apamatag ti parpariknam kanyak. Isu akay kayat kalaunay, Anselma. Welcome to Jenna Almoida Drama. Lumabasak pa'y Valeriao! Wala ninong. Nay, madaman sa timiryendayo ah. Wan ninong. Dumagas ka ba Tag merienda kayo. Kasangsangput mi ngamin. Ay katwan ah. Narigat apaayon ti grasya. Ninong, isugayam na Anselma, nobyak. Nice meeting you, ma'am. Di nakawagan iti ma'am, tata. Anselma, kunayo kumalatan. Ay, ala. Ay, kanayon ka makita no lumablabasak ditaw. Si kagayam tinubya to'y anak ko iti bunyag. Mamit lang ninong Yalaan ko iti baso yo. Sige lang, Barok. Anya ngay ba't tinagustom kini Valerio, kabsat? Siyempre, nasingpet. Day tati kang runaan anangayatak ken kuana. Ta, di nakibain nga oray ub-ubi nga adayongam siya. Ay, ngamawan mo't trabaho na. Adamet, iso na laeng tasaan na permanente ti trabaho na. Maki-extra laeng nga agman-maneho. Kan may sana problema dayta. Tano bilang agasawa kaminton, agnegosyon to ni Valerio. Ato yung ti baso yo, ninong. Wala. Agmerinda kayo matay. Sige, Barok. Kitagyabarak manayin. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ang Janubiang Valerio. Wen ninong. Anyat mo ko na yung hijanubyak. Napintasan niya. Nga oray bumakitain. Weng, ewan makunak, iti da ita. Talaga napintas. Ngam no para kanya. Mas kay kayat ko di mo na nubyam ngam dayjay. Ha? Taapay mo, ninong. Ay na, adda madi ang nakitakin ko na. Adda pagilasinan asaan kay to anaragsak iti tunggal maysa. No pilitam ti mga asawa kin ko na. Ha? Anya mo dahil itong ibagbagayon, ninong. Inyat mabalin ko ngay. Kit iso nga ro din nakita king kwa na. Amumait nga aghulhulaak. Amok ti mapasamak iti masakbayan to iti daydi a babae. Anya? Ado, tinakita kapag ilasinan. Amalas ti biyagyaw no pilitin nyo tagasawa. Ha? Sus, nakabutbutang mo dagit ang ibagbagayon, ninong. Isaksakit ka. Taanak kakit nga rod iti bunyag. Kasla anak ka na. Iso ading ganak. Para iti pagsaya atam ti bagbagak. Iso anabalo. Iso anatay ti mo ng asawa na. Tamalas day di a babae. Anya? Apay di ka makaid na, Valerio. Itay pay lapo managnaka. Nanang, mariribukan ak. Kasano da ito yan? Kunak no na Selma ti talaga ang makagasat kon. Ngam adayon samot ang mapasamak da ita. Apay aya. Basta. Diyak ibaga kada kayon. Tatikay mo't lamamati.
Ibagam ano anya dayta, tapnamok mati may balakad ko. Saanan? Para kanyak lang day jay nanang. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kanya ang itaramidok ninong. Sapay inayat kun iti husto na Anselma. San pa'y anala daw ti amin, Barok? Kundi mon ibay-bayag ti relasyon niyo. Tama nga numabalo man ni Anselma. No agasawa kayon, kat mabalo na Anselma, ammo mon ti kahit ko asawan. Ha? Diyak pa'y mo't kahit ti matay aninong. Adda nga min nabasak iti panagmugmuging Genoviam. No makiasawa manen, mabalo adagos. Anya? Isungag panunot ka. No kayat mo pa'y tagbiag iti napaot, Barok. Sinaamon, dadya babae. Ngam no nakasagana ka na pumusay, sige. Asawaan nan Selma. Ninong? Agpili ka. Agbiag iti napaot. Wenno pumusay. Anselma, sorry. Ngam panagkunak. Agsinatapay laang ko ma. Ha? Taapay ngay. Basta, sa anak a komportable. Kan adda problemak. Kat kahit ko asulbaran asisyak. Anya ti problema? Basta, para kanyak laangan da dyan, Salma. Sapay ko matamawatan nak. Ag-cool off tapay laang. Kat no talaga adata, agsabat tulat ta, tidalan ta. Oh, apay gaya kastamat tanti pagpagam, Valerio. Nagkinarita, anila ang patay ti mamagsina kadata. Kunam, ay ayatin namapay ngaya sinaanak. Ada ka din kasukat ko. Awan, basta kahit ko pailaan tagmay-maysa. Please, maawatan nak ko ma, Anselma. Dayjay. Agsangsangit ang yan, Selma. Kabayatan ti panagsarsarita dakin ni Valerio. Saan ka pumanaw dito? Urayat, nonya ti pagbanagan ti saritaan da. Sininaan siguro ni Valerio. Isungag sangsangit niyan, Selma. Sapay ko ba? Tagsinada na talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nimbag nga oras mo, Anselma. Sikamot gayam, tatao. Kasanuan nasa pulam to'y balay ko. Imimayak dito idin, Anselma. Idisan pa yan nagsina da Valerio kinti ex na di takarubayaw. Ha? Anyat kagaram? Kwa, umay ka la kumakumustaan. Taamo ka, nasakitan ka, iti panangisida ni Valerio kin ka. Wen nga rod. Pilpilitek nga aklunan ti amin. Jakmat mabalin nga ipilit ti bagikin ko ana. Sa nabalay, ta iso nga imayak, ta umay ka andingayan, Anselma. Iso nga pastrikin nak, ta andingayan ka. Ha? Ala, sumrik ka, manong. Yaman nak. Amom, Anselma. Nalaingak agkanta. Mabaling ka sagutan iti kansyon. Tapno maksayan baset ti panaglidliday mo. Ha? Halaman nga rod, manong ko. Naulpit. Edawal. Tisimang bay. Kanya. Ay na, naglaing kamot gayam nga agkanta, manong ko. Siya na pa nagpalastaw, Ganselma. Ngamday ta ti may sa talintok. Adaw ti talintok. Jaglay pakpakat. Ngam ita ipakatong. Basta paraking ka, Anselma. Insan Valerio, ada nadamag ko. Di mat nagsina kayo, ijay nobyam? Winsan, apay ka di. Ay na, amom. Paspasyaron ka numat ni ninong mo nga, jay ex mo, ijay balayda. Kasla, kunada nga, isudan. Ta,
Adda nakakita nga agkuy-kuyog da kanon. Ha? Agpaiso nga taday ta. Wan, ta saan da amay may sawan no duwa tinangibaga kanyak. Aduda ang nakakita insan. Anya? Apay nga kasadyay. Kalpasan nga inupay nak ni Ninong. Dinurugan nak asinaak. Tagbalinto ka no amalas ti biyag ko no isuta ang sawag. Sa ita, kasta ti maamwak. Ano kasta? Adda sa bali panggap ni Ninong mo, iti kasta ngay naramid na, insan. Apay nga kasta kayo Ninong. Dinurugan dak asinaak na Anselma. Ngamda kayo kanumot gaya man. Ne, kahit anyan basol ko di tangay. Na iturong siguro mo't ada kami ti para iti tunggal maysa. May bagam ay atigasat. Madi tinaramid yun Ninong. Kunak man lumalas tagbaling nga asawa na. Di agmalmalas kayong tungarod. Ha? Kwa? Amu yun no kasano ti panagbilbilib ko kada kayo Ninong. Ngam iti kastang inaramid yo. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo. Aga-agaw kayo. Di mo matsawin ti kasta, Valerio. Diyak mainagaw na Anselma. Sa akmet lang nagaram kinkwada, idi nagsina kayo. Basta, aga-agaw kayo. Traidor kayo Ninong. Welcome to Jenna Almoida Drama. Oh, honey. Di ka kadi payagawid. Kunab nga agawid ka ita. Kakapsutak mitay niya. Maulawak. Kan medyo nasakit ti ulaw. Makabakbakwara. Ha? Apa yan nga ay? Diyak manam mo. Diyak maawatan ti bagik Anselma. At ang sama manggamgamod kanyak. Anya? Kinwan gayam. Sino dagita nakadisplay aladawan ti lalaki dita ditingyaw. Itay ko pa ila abigbigbigan no asino dagita. Maliplipatakla damagay. Kakabsat mo ka di dagita lalaki. Ha? Ay, saan? Awan lalaki akabsat ko. Pasig kami ababae. Dagita upat na lalaki kat isuda tinagbalin nga asawa. Natay da amin. Kanya, no kasta, namin upatan anabalo ka. Wen, oh. Apa yan nakigtot ka? Kwa, awan, agawit ak garo na yung tanay. Yadta ba yan namin na kanya balay. Ikarigatak na agawit ang Selma. Kano ka nga rod manin nga umay dito eh? Kumpurme, makitang tao. Apay nga agsakit kamutan, pare oh. Anyat napasamak kan. Yun nga round. Yakam mo. Dan samit mga asing kanya. Kayong kagpa-check up pare. Amangan mo no anyan aitan. Agpasukon kan na ijay nubiam. Sanin? Sinaak de jayeng. Upat mo igaya man tinagbalin nga asawa na. Natay damin. Anya? Mga no sumarunuak mo kaya't kumibot kag biyag Ison samit kag sakita kon. Tamarugrug yanan ti papatay ko. Iswasin na akong dadya babalwan. Sininaak nga rod nga Anselma kat nasakitan iti naramid ko talinukok lakano. Masya na kankwa nang gapoy iti butang ko iso sininaak. Kat no makitkitak tanak ko iti bunyag mababay na kankwa na gapoy iti naramid ko. Kat kadag iti dumdumngag di ko matultuladan ti naramid ko tasana nasaya at tikasjay. Adamat ta nasawa ni Valerio kat adan dua nga anak na. Nagpa-check upak mat kat ita adu tagagasak iti bagik. Alakastan, tagayim mo. Oh, ala gagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kuniti drama tugayim yo, Jenna Almoite. Dakkel manen nayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa.
Hello gagayam, kapadasa ni Kabsat Jose, saan napod na nagantintay drama. Dirman ang biyanang, siyak tay lalaki awan na rapaap na itibiyag. Ngamkit di alisto ka makinobya nga uray awan na talgad at trabahok. Iso nga amin na pakirelasyonak, sanda kakayat dagiti ka pamilyada. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Awan na pintas amasak bayam iti day di alalaki, Dora. Iso sinamon. Ay ayatak ni Jose tatang. Wala, ngam awan magtrabaho na. Kasano ang mabiyag na kayo iti anak yaw no kasta? Si kamit trabaho. Anyala kukon na ngay. Mangan maturog langan. Gumagatto tatang. Kaalong tubay na ita. Nabayagan nagdindin na kayo. Ngam awan mo't apulos tinagbaliwan na. Tatang. Sinaam kidain. Kakaasi ka laang iti sidong na no kasta. Saan anatang ti ulom, Dora? No iday kat di nakdingdinggan. Saan nga agbalin kanyak itan ti kasta? Siyak ti masurot itagon daway. Kasanungay Jose. Pagsinsinaan datamutan ni tatang. Apay ka no, Dora? Awan ka no trabaho. Awan ka no napinta sa masakbayan mi iti anak taken ka. Nagloko mo't dahi tang amamon. Tila ibagbaga na. Kat kasanungay. Anyat makunam, Jose. Ay, gata niya ngay nga rod no talaga apag sinaan natan. Awan mabalin ko Anya? Kastalat ibagam? Di na kami ilaban iti anak ta? Kasanyat maramidak no talaga di nakayat ti amam. Ipilit ko katibagikan kan. No di nakayat, saan lang? May saya ti katugangan dito rabaw ti daga. Anya? Unay kamutan, Jose. Apay nga kasta ti bagbagam. Patya ka may ayo tapay ni tatang, babaan ti panaggunay mo. Panaggunay nga. Kat ipakita mo nga min na responsable ka nga asawa ka na maa. Agsapul kay ti trabaho. No di nakayat ti amam aparaken ka. Saan lang? Jak ipilit ti bagik kunakmat. Kat kastalatan. No kuna ni tatang agsinata-talatan, Jose. Katanya nga ron. Uwanan Anyat mabalintay. Jak kayat ti riribok. Iso atong palantalatan ti kayat ni tatang mo, Dora. Apay nga kasta ka. Ilaban da kami matiti anak ta, sana kasta. Kat ure ilaban kayo, no awan atalaga ti mabalin ko. Awan mo't ngamin ikarkarit ko. No di nakayat ti amam nga agbalin amanugang. San lang? Jak ipilit ti bagik. Jacklem pagaro pakastagayam ti kinarukop mo. Awan serbi mapadre di pamilya. Tadi mo kabailan nga ilaban ti pamilyam. Pasensya kan, Dora. Gamsan siguro adata ti na ikari para iti tunggal maysa. Kansan asyak ti sidiram. Diyaman nakibiyang nga amam ti sidiram. Iso ti pabasulam no apay amarakrak ti pamilyata. Ala, gusto daytan apa nagsangsangit mo, Dora. Sadla may sa ti lalaki. Ado dita. Nalabas kayo mga mintatang. Di kay lamasyan kanyak kaniti apo ko yumat. Awan madakkalan nga mana. Apay aya di nak maawatan anak ko. Kat para matlakada kayo ti pampanunutag. Awan maganab mo iti day di alalaki. Tasadot. Awan trabaho na. Kahit mo nga raw dagrigat itag na nayon iti sidong na. Katagbalbaliw to, Kaanong tubay? Awan lat ang mukaw. Sa nabalay ta ubing kapay. Kan napintas ka anak ko. Patsyak nga dupay ta agaram kan ka. Kat pilyam ton anaimbag ti pakirelasyonam. Kita tay adda na talgad at trabaho na kan nasingpet siyempre. Ni, si kamot gayam, Jose. Sumr ka. Umyanak ita dito'y dagos mo, Teria. Mailiwak namin ganda. Ala, amang gando mailawan ta, Jose. Katanya ko ma. Agayan na yat tamay. Kasanon no maitulad ak EJX mo. Apanawam tumutlaan. Teria, saan asyak tinangisina ken guana? Iso, kang runaan ti amana. Di nakayat para itanak na. Iso nga awan mabalin ko. Jose? Kan mabalin ka di. Saan man aje ex ko ti pagsaritaan ta? Tigit di maipapan ka data.
Kasano nga Rudyay anak mo ken kuana? Suportaram? Ha? Ay, kwa. Nugamdag ti mapanmangtid iti suporta. Abugan nak madya amati ex ko. Di damad pagan ano ti itid ko akwarta. Tabasit ka no. Iso ngawan mabalin ko. Anya? Iso amabukutan nak tirya. Awan ka inagaw mo kanyak. Tain niya dayon di ex ko di anak ko kanyak. Jose? Sikan ti talaga nga ikasar ko tirya. Ngam saan pa nga ita? Tagurnungak pa niya. Ngam mabalin ta magtandag din. Ano kayat mo? Ha? Ay, mga noong tanak ni Lolak. Ni Lolak ngamin ti dimakulak. Ket kasla isun ti dadakkel ko. Ta broken family kami ngamin. Iswan, ni Lolak tinang padakkel kanyak. Apay ko mga ungtan nakakit agayan ayat tangarudan. Agawid tanto nga rod ije balay mi ije probinsya, Jose. Tayam ammo ka kan ni Lolak. Ha? Eh, katuan na. Day talaga yam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adamanan baro anubiam, Jose, nga maging kay taawang pailat permanente at trabaho. Agtrabaho akton no may kasar ko ni Teriana nang. Kasano nga rod may kasar mo kaawam mat kwartam. Awan to pa'y maitad mo kwarta ije putot mo kan ni Dura. Imay man idi kalmanan. Dumaw-dawat iti para iti putot mo. Nga mawan na itad mo. Naimbag ata da dyan nababati ali magasot ko. Isuntinted ko. Pilitan danto matitao amang tid iti suporta ket awan nga rod. Di ka mangamin sumapol iti natalgada pagkadam. Sumapulak to Ubingak pa'y mo. Ado pa'y tagur-uray di ta napinta sa trabaho nanang. Timing lang. Sige, tagrubata ko. Mapanggami ije probinsya itinubyak. Tayam amunak kanukin ni Lola na. Di ka lang mabain na makiam-am mo nga wang may karkarit mo trabaho. Apay, masapol nga dama ko na trabaho. San tumakiam-am mo? Uray jablesak ta ay ayatan nakmat janubyak, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Si kagayam tekayan ayat tuya pukok barok. Wen Lola, Jose, tinagan ko. Kat nasaya at matatayang pasyar mo dito'y balay tinobyom teriya. Awan na, Lola. Tapno ma'am amuyo mo't. Kat, anyat plano yung ay. Ikasar kunto ni Teria, Lola. Kano ngay? Ay wan, anyat trabaho ngay, Jose. Ha? Ay kwa. Adda uncle ko nga engineer. Adda antik a maestra. Kan adda ninang ko anas, Lola. Kakasinsin amin ni nanang ko dagita. Aya. Ngam ti damdamagag. No adda trabaho. Jak damdamagan. No adda kabagyam makakasta. Ha? Ay, kwa, Lola. Mangopisina akto. Apay, itangay. Ay, kwa. Agap aplayak pa lang, Lola. Nga maawat akon iti mabiit. Aya. Akat, agornong kayo nga ro, di ti pagkasaryo Di kay pa'y lagar arami, di ti sana may parbang, tanay. Di kay pa'y nagkasar. Kasar pars, before bibay, nawatan yaw. Uy, Lola. Apay na ulimak ka, Jose. Kasla naunag ti pampanunutan. Ay, problema kang Rodyanobyak. Tamasikugmutan nanang. Anya, apay ngaya sinikugam ka awang pailat makukwartam. Nailawan kami nanang. Kahit kasano daytan, adan tumanan putot maun, nga maging gayta istambay ka pailaan. Nanang. Kasano, no pilitan da ka mangi kasar ijay nobyam. Anyat usaram ngaya bangi kasar maw. Awan nga rod kwarta, anyat mabalindangay. No kaya ta di suda taggasto, so para iti kasar. Ay, di ka lagbain iti kasta nga style mo. Day talamang poto ti pagalistuam. Di ka malistuan ti sumapol iti panggadam. At dantulat ta ka din nanang. Bayan nyo, taga-brudak tao. Ag-eskwela ak nga ag-welding, ta ipakat ko iya abroad. Namin anon nga imbagam ti kasta, Jose. Namin sa nga gasutsan. Wano saan, agsuro ak nga agmaneho,
Taga playak at driver ija Saudi. Ado ti Pilipino at driver ija guard. Jak amo kang ka. Nagado nga ibagbagam. Awam mo matungtong palmaw. Day talang iwat mo taggargaraw. Ngam tabagim di mo magpaggarawan. Sapay imay manon itag sapa jay ex mo. Ah, Imay di mawat iti kwarta. Tapaggatang nakano iti diaper. Siyak ti mapaspasubo amang mangta di ti kwarta. Naimbagata dadagite kakabsat kan kakasinsin ko amang mangta di ti kwartak. ala, bayan nyo. Tano makabrudak to. Bayadak to amin dagita nanang. Ilis tayo dagita itudyo a kwarta. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Masikog ka gaya man. Nga mapaya di mo dagdagan jay nobyo mamang ikasarkan ka teriya. Ay, kasano dagdagat? Katawan mo tapulos kwarta na, Lola. Anya! Apay, awampay trabaho na! Awan, Lola. Nadlaw ko nga dasadsadot na. Ultimo agluto, kasla kasadot na. Ay sos, no kastamat lang. Uray saan ang takasar. Apay kayat mulat nga uray kasjay. Nagal-alanganan nga rod, Lola. Baybayam nga rudan. Jay suporta ti putot na lang ti kamatam kan kuana. Ay, nailaw-law anak iinayat ken kwa na, Lola. Kasla maupayak nga rod iti kinasadot na. Akat sinaam nga rudan na. Uray siyak, jak kurso na dati style na iding may diti balay. Nakadi kwatraw itag malmalam. Di pa'y tumulong agluto ka na ginaw. Sika amin. Nailaw anak nagayat ken kwa na. Kutni, masikugak pa yun, Lola. Nanya nga rod, adaditan. Awata matigasat mo. Di mo mga amin pinaliiwan na imbag. Sakbay ngayon rokmam ti amin mo. Kuna mga amin kada kayo ideya kasarpers before bibe. Ngam di da mo dinangag. Anya nga ita. Welcome to Jenna Almoida Drama. Agsinatan, Jose. Naupayak ken kan. Ha? Di kamot nga mi nagpursigi nga trabaho. Kaslawan plano mamangi kasar kanya. Awan mo't ngawin kwarta teriya. Ket? Awan kwarta ket? Kastalatan? Di ka aggunay nga agdiskitan? Ay, ano ko na magsinatan akit awata ka. Awan mabalin ko teriya. Wan, tanaupayak ken kan. Jak pulos inarapaap ti makiasawa iti sadot ken awan arapaap na iti biyag. Alang nga ron, agsinatan. Nakababain mo't ken ka teriya. Awan ikarkarit ko. Jak nga rodan umay dito idagos mo. Wan, ngam ni, di mo liplipatan ti pagrebengam iti sikaw ko, ha? Ited mo ti suportam kan kwa na. Tapno saanan adumanon iti darom, ti maipapan iti dayta. Anya? Kahit kasano dayta. Duan ti suportaram nga ubeng. Nga mawamat pangalaam iti pang suportam. Wala na. Jak matlipatan ti responsibilidad ko kadakwada kay. Kat agunay ka nga rudan na. Sumapol kan iti trabaho. Wen, rumwarak. Tayo na man magna ili. Barang adda master kak at trabaho. Ne. Adda nakapaskil dito yung sango ti mini grocery. A wanted sales boy. Patasik man dagdamag. Ha, adda bakit anak katugaw iti pagbayadan? Iso siguro takin ko dito. Naimbag nga oras yun, Nana. Anya day jay? Nana, da kayo ka diti akin grocery dito, eh? Wen, apay? Agaplayak ko maa sales boy. Adaawit mo a resume? Ha? Ay, awan mo't, Nana. Ang mabaling ko nga isublin ton bigat. Sige. No interesado ka nga agtrabaho dito, sige. Mangted ka iti resume. Kasapula ka talagang ti kadwa. Nana, balo kayo ka di? Wano balasang? Bakit abalasang? Apay ka di? Ay,
agpadata nana. Este, manang, lakayak mo na baro. Ubing ka pa, Imod. Ubing lang tilangak nana, ang lakaya kon abaro. Naimbag nga oras yun, nana. Umaya man. Adda ka din ni Jose. Ay nabayagan na saan na nagaw-awe, dura. Anya, ay, aggurigur nga min putot na katipa-check up ko kuma. Malatawagak man, ibagak amang tad iti kwarta. Nagsweldo mo siguro day jayan. Adda ka din trabaho na, nana. Adan, ngam di mo agpaw-pawait. Ang malatawagak man. Sige, nana, urayak na niya tibagana. Mano ayati ka sa pulan na. Pag-check up ka no, tanak yaw. Mangipawit kay ti uray 3 mil ah. Sige nga Rod, at damot yun di kwartak. Ay ganun gayam, mga sawa ako ni Timabait nanang. Anya, apay adaman na bulili kong muditan. Jack binulili kong nanang, talaga nga isunti final. Asino manan? Isutakin ko iti grocery, apag trabaho. Anya? O niya, ready kan Carla. Yam-amukan kin ni nanang ko. Mga no di nakayat. Ay, saan nakpaya ready? Kaanong tupay ready ka ngay? Inton nakapsuta ka. Agawid sakit din. Tanonyat ko nana, tulagan tayong ti kasarta. Babainak iti inam, Jose. Ag secret marriage talatan. Ay, sana? May mayat nga iparang tati kasarta? Abangan no di nakayat ti inam. Kayat na ka. Yanyat mabalin na ngay, no si katikayat ko. Kayat ko nga isimpati biyag ko. Iso nga kasartakid din, Carla. Iso nga agawid ta ijabalay. Tayam ammo ka iti ina. Nanang, kadwak tinubyak ang agawid ni Carla. Si Kati. Nobya ti anak ko. Ha? Amom ni Carla, nanang? Anya ka magtanusay. Kung nakno asino ti bagbagam anobyam, dahi tamo lagayam mababaay. Ha? Apay ka din, nanang. Anyat dakas na ayakit agpada kami single. Diyak kayat na itababaya para kan ka. Ha? Nanang! Jose, kung nagtumod ken ka adi nakayat ti inam. Jose, umay ka man dito. Anday baga. Ha? Una na. Carla, mabit lang nga. Mapanak itayan ni nanang. Sinaam na ita babae ta traitor na ita tao, Jose. Apay nga min aya nanang. Ay ayatek ni Carla. Kaya't kung nga isimpati biyag ko. No iso ta asawa. Saanin ang masapol nga agabrudak. Kan amamuyo ayan ni Carla. Wine! Amamoklaw na ngamin, kabit dahil tatang mo na itababae. Niya? May palagi-palagit nga ron kanyak tinapalabas, Jose. Basit ka pa ide, isungawan amom iti na ito'y. Diyak lang bagbaga, tadyak kayat ngagbalin adakas na amamkan ka. Inlamlam mga andak pa ide, tanaglamang na iti na itababae. Nanang? Ngam kaputan nagbutang damay darom, isa nagsinada. Mala, lipatan yun dayta. Tanabayagan dayta ang napasama. Linipat ko na talaga dayta. Nga may dinakitak manan dayta babae. Naipalagip tinapalabas. Di ka matanagan. Tasaan kami nga agnaad dito'y balay. Ay man, Jack! Basta sinaam dayta babae. Jack kayat nga iso te asawaam. Jack kayat no kunak, Jack kayat. Agtalawak no di mo sinahan. Agkatang-katang aklangan kat makamuditan no mabagtitak. Orag balina ko na taong grasa. Anya? Siyak ti masurot ita, Husay. Sinaam day ta babay. Sumapol kay ti sa baling asawaam. Ado dita, basta sana day ta nga ex day di tatang mau. Period! Pasensya ka ni ti Jarny nanang ko, Carla. Maawatak ti inam, Jose. Ket mabainak ken ko na.
Kinapudno na iso ajak kaya ti agpakita iti na kasjay tinapalabas. No siya ka. Sana problema dayta. Napalabasin dayta. Jak pa kaupahayan dayta, Carla. Basta mabainak iti inam, Jose. Iso ditan patuloyon ti kalaysata. Agtungpal kalatan iti kayat na mapasamak. Ta amangan do ma-stress. Kat anya pa iti mapasamak ken kuana. Carla? Ayos laeng kanyak no sinaanak. Sa anak matla komportable no di na kayat aparaken ka. Ambinado akmet kit di. Nakabasulak ken kuana. Kasano? Agsinat ang arod? Tinungpal ko nga rod ti kayat ti inak, ta agaramid mo iti sana may parbang ni nanang ko, no jak tungpalan ti kayat na. Nakitak tinakaro apa nagladingit na, idinalagip na tinapalabas, kaya't na siya nakankwana. Isa nagtungpalaklatan iti kayat na. Jak matkit di unay inayat ni Carla ta jayla kwarta na ti kinayat ko ta aklunak, ang nagsapulakla iti nagsanggirak iti daydakan nito. Kaya't bayat ti panaglabas dal daw, ado tinamiris ko abidut ko. Kaya't gaputan nakapsutan ti inak, kan rangrangan dakmatan dagiti inna dagiti putot ko, isa napilitan na ka nagtrabaho, tapno adda pang suporta kadakwada. Alakastan, tigayim mo, Jose. Alaga gayam, di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama at gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Vic, sana puno anagan tintay drama, dirma ng biyanang, at dabisyo ka nakaadikak. Natured ti pakinakam ko, tagpada kami ti katuga nga kababae iti bisyo, iso nga ore at ti paanak ta asawak, jak dangdanggan. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Adto'y bakit? Napangabakak. Ha? No kasta? Nangabak kayo manan, Vic? Wen, at daman paggatang tayo ti bagaskin si Daenain. Pundwa mon Jeref. Tapno saan mo na problema, hindi masita tunggal agluto ka. Ay, Ne, apeng agsinaay ka ngay bakit? Saan gan samot ang naragsak? No awan kwarta, naliday ka. Ngam nada kwarta, naliday ka latta. saan man maragsa ka nak, tanda manon maigatang itimakan. Iso na lang ta. Kastoy talatta ka din itagnanayon. Sugal ti pagtataudan ti kankanan tayo iti anak ta. Ay na, saan la adata ti kasta? Adu tayo. Anyang arod no kasta ti pagbiyagan ta. Kanya-kanyang pagbiyagan May met mo ti kastan Ngam tayo agtakawak. Ti kayat ko asawan. Apay talaga kading awanan plano nga agsapol iti sabala pagkwartaan. Agtrabaho ka kumamat kasjay. Kay, apay ti kunam. Nalakaayat ti mapan makisugsugal. Makabannog tubay. Pasaray adayo a lugar ti papanan may. Makabannog tagbiyahe. Tuladam man ni bayaw ko. Agtrab-trabaho kas karpintero. Nanyat amok di tangay. Katjak mo't amot ag karpintero. Saan ko mo't atalin ti kasta? Kat mabalin mo't asumurot ka kankwana. Tapno adala katulungan na. Agkiwar iti semento para awat kasjay. Wanto. Ikondisyon ko pa iti bagay. Tanarigat ti mabigla. Timing, bakay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Damag ka, nga baka kano idi kalman, Vek. Ha? Uwan na lang. Nan, mangtid ka mamag nga raw. Makaliplipat kan samot ten baraw. Laglagi pa, adakil ti utang mo ana imbaga nakam kanyak. Tano saan nagapo kanyak, saan mo ana asawa jay anak ko. Ha? Siyak tinang durog kan ko ana, tapno aklunan na ka. Dandan di nakakayat, idi ti anak ko, Vek. Uwan na nang. Jak malipatan day ta. Antoy na lang. Barato yo. Ha? Sangaribaw? Ay, nayunan mo Ay, sangaribo pa
At nga ron, dumawatak tulay ti kwartakon kinilida. Ay, thank you, Barok. Nagsingput ka talaga. Sapay kumata, di ka agbalbalew. Naparabor ka kumaakan na yun. Pautangan nakman, Sally. Apay, awan man bagas yun, manang. Adamo bagas may, kagat-gatang ko itayag sapa. Adapay bagas me. Ngam aramatak ko maamang i-process iti papeles ko. Padasak man ta abroad. Anya? Si kalat amo ka makatulong kanya kading ko. Isa pang nga asim. Pabuludan nakman iti pag-abroad ko. Di ka madanagan tamayadak tumutlaang. Ay, sigurado ka, manang. Kunakman no di mo ka ba ilan na panawan da bayaw kanti anak yo. Nagrigat at talaga ti mang panaw iti pamilya. Ngam ikarigatak Tani, di mo't aggunay jay bayaw mon. Iso asyak man lang ang tagtrabaho. Ang ijay abroad ti kayat ko tapno makaurno nga kadago sa ading ko. Kasaritak to pa jay asawak manang. Ipakadak pa'y nga umunakin kwa na. Tani, kwartami mo't adwaday jay. Sige Sally, awan problema. Makauray This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di ka kumapalubusan nga umadayo lida, bakit? Ngam amok apara mo't lay ti masakbayan tati pampanunutay. Ay, jak ngamin kaya tagnanayo na kastoy. Di ka ngamin nagsapol iti trabaho. Iso asyak langan ti umadayo. Ado ti arapaap ko iti biyag lakay. Kayat ko ti maadaan iti business. Oray siyak. Ado ti kayat ko a business. Ngam puunan ti problema, bakit? Kamabalin tamatag business iti ure basit la apuunan. Tao maduntumo laang. Maday ti basit a puunan. Mabayag a dumuruas. May mayat no dakil adagos ti puunan ta. Agtarakan da iti ado a buryas, ado a manok, kan ado a kalding. Kasta ti kayat ko, makitinulong ka kanyak lakay. Tapno pumintas ti biyag tayo. Diyak kayat agbayag ija abroad. Iso nga agawid akto numalpas ti kontratak. Iso nga paman nga agswildo akto, rugyam adagosan ti ibagbagam a business anya. Agurnong tabay mo't tamay met no dakil ti puunan. Tapno dakil mo't adagos ti maganan siya. Ay makamu ka nga ron Basta saya atam to Sikan ti pangital ka kiti amin. Kandi mo kumabaybayan ti anak ta Wen, di ka madanagan, bakit? Natalgad ka na yun ti kasasaad ti anak ta. No agawid kan daw, nalukmagan ni Jingjing. Wait! Woo! Ito ta! Woohoo! Unay ka dahi ta alakay Wilsonan. Tanagpigsa tingiwan na. Di kan sabay mo nakasuka! Shh! Tangiwat yu atata. Mangag na kayo ni bakit ko. Ay, Nick! Kunak ano naka-abroadan? San pa'y Inton umay alawas pa'y ti flight na. Aya! Ay kaling ka nga rod agrubatan tama pantan. Maladaw tan. Nyak pa'y lang makasurot ida. Taon kwartak tata. Tainted ko kini bakit ko. Diyak makadawat king kwa na. Tama nga numakadlaw. Ingkarik ngamin agbalbaliw akon. Anya? Nukasta, agbalbaliw kan? Saan? Apay ko ma. Kat nailasag kun di kasta trabaho. Orayak la ang maka-flight. Kat no maka-abroadan, oray inaldaw tayon arumwar tata. Diyak mo nga ron mapaanan tawag makadwak. Amangan numakimos ti kwartak. Sa nabali tata, 1 week lang ti orayon. Ag-flight tun di asawa. Ay, kasi matya kapsat ko nanang. Isunsamot lang ti agpurpur. Sige, para iti masakbayan ti pamilyada. Ay, kahit agpurpur. Sige, matya asawa na. Takanayon na mo ngay kan iti kwarta ni Manong Mau. No, ada kwarta na. Sugal mo ti paggap-gapuan ti itid na akwarta nanang. Kanya ngay nga raw. Kasta talaga Iso nga ron ti pagsapsapulan na bay. Kung sinchin nyo mo't ngamin ti kasdeng aramidon ti asawa na. Iso saan nga agsarsar deng nanang.
Ay, awan karbengak ang mga tipa iti ar-aramidin na. Tamanugang kulaeng may. Enton ginora wano inapanak. Ay, ti kunayo kit dinanang. Tunggal mga bak, adamo porsinto yung amin kenkwana. Ha? Sa mo salay. Agtal na ka man. Katuan mo't. Kanagpada kayo ngamin iti aramid nanang. Ay na! Ay! Pagliw-liwa aklaang mo day ta. Bakit akaw? Kasapulak, timang paragsak kanyak. Iso bay-bay anak kaday anak kaw. Pagpalpalabasak lang iti oras day ta. Pangururayak, iti ipapatay kaw. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, Vic! Agpawitak no bigat. Kompleto mo ti materyales para iti kulungan ti baboy kan manok, ah? Wanlida, tanong makumpletong ti materyales, parugyak tumating ngay paramid. Nasayat nga rod no kasta. Agawa am tagpaaramid, tapno makarugita mo ten, lakay. Wan bakit? Di ka madalagan, bumak ng tantaw. Basta numalpas ti kontratak dito abroad, nagawid akton tani, nagrigat kayam ti trabaho dito eh. Di mo pa'y kamakudkud ti nagatulan, gapot kinaadot trabahon. Alawan, agawid kanton bakit? Di ka mananagan, tagdanton negosyo ta. Basta gawaan tagpaw iti ti kwarta pagpuhuna ka, tapno makapagrugi akon. Okay nga rod, ngam, no ngay inuta marugyan. Maditin inot bakit? May mayat na urnungit pa iti kwarta. Tapno nam na minsan amay rugi. Tanuin inot, mabayag amalpas. May mayat tayo 1 click. Malangarod, makamuka, Vic. Kanuun gayam, ada na panunot ko sa bali a business bakit? May mayat sa timini grocery nga ipatakder ta. Ha? Kaawam mo unay, babalay di tayan tayo. Adayo iti highway. Asinot gumatang ngay. Saan adito iti pangipatakderan ta? Ija probinsya mi. Taigit ti kalsada di tawid ko adagay jay. Kan adon ti babalay jay. Kat awan pa'y grocery jay. Mabalin mo't Di kasanungay tabalay tayo ditan. Kapilitan nga agawid tayon to ijay probinsya yon, no ijay tayan tinegosyo ta. Kat tawidan to ti anak ta. Nagdanton pamilya na. Dito iton ti pagnadan na. Malangaron, plano man na imbag no kasano. Sa bagay, napintas ti grocerya a business. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Rumarak, Gigi. Mangan kanton, wan? Nakaluto akon. Inlakam ko ti kanam iti panggal daw kan pangrabi. Marabian kayo kadimanan asumangput, tatang? Papanan nyo manan aya? Inlak asikasuan niya pangipatakderak iti business tayo iti probinsya. No jak makaawid, bigatak ton. Di pa'y kadinalpas? Kunak man no isuti na si Kasoy iti napalabas ngal daw. Ato ti marami di anak. Saan ngamin apatad di daga? Isong ipapatad ko. Ay, umayak man mo't tapno makitak mo't dalulo kan lola ijay. Saan? Narigat ag commute ngagbiyahe. Naimbag tulan no at dalugan tayo anak ko. Tauray kanayunom to ti sumurot kanyak. Wait! Intan! Ha? Ne, addan ni Tata Wilson. Sige anak ko ha, mapan kamin. Ikuyog ko ni Tata Wilson. Tatangdanak ngagtrabaho ijay. Ne, di kag bulbulakbul Gigi ha? Agyan ka lang dito balay. Wen tata! This drama is owned by Jenna Almoida Napanan Drama. ni tatang mo, Gigi. Apay ngagmay-may sa ka dito'y balayo. Napan ijay probinsya da lolo ken lolak anti. Ay, anya tinaramid na ijay. Mapan na kano simpaan jay pagipatakderan da iti grocery me. Ha? Ne, kunak man no nalpasan da ijay? Saan pa'y nga rod, anti? Kat, nangan kan. Wen, anti? Malang nga rod, no awan pa ijay amam, kat mabuteng ka dito'y balay yung agmay-may sa, umay ka lang ijay balay, Gigi. Wen, anti? Ngam sa anak amabuteng? Nairwama kon apampanawan ni tata. Hello, Manang Lida. Nagadayo mo ti pagipatakderan nyo ti business yo. Ijay mo't lang amin tinapintas ti lokasyon na sali.
Apay, kasjay laeng aya ti mapanunot yu a business. Adumot ti sabali manang. Uso ti panagtaraken iti baboy dito'y lugar tayo. Isula kumaan manang. Grocery mo ti kayat ni bayaw mo ading ko. Apay, isaw ti masursuraw. Sika ati agdesisyon manang. Ta sika nga ro ti agtrab-trabaho. Pagbambanugam ti kwarta, maararamat para iti dayta. Suportarak latan ti kayat asawa ka ading ko, bareng ang balbaliwan. Nagadayo pa'y mo ti lugar da. Numalpas ti kontratak dito abroad, ag for good ton. Taas ikaswan min ti ipatakder nila kaya business mi. Ala ka, makamu ka ama nang. Monitorem nga rod ajay asawam. Tapno saan amayaw awan ti kwarta nga ipawpawit mo. Hello lakay, kumusta? Naawat mo ti kwartang impawit ko? Lida, Kat, kumusta? Anyat narugyamon? tartarimaanag pa jalote apang ipatakdaran iti business na bakit? Ta saan ngamin apatad day. At atang tandanak amang bulbuldoser. Kat, idulin mo nga ruti kwartang ipawpawit ko tapno saan na magastos. Wen, nakadulin, bakit? Sige nga ron, tsakpay lagi pawit. Taypay la usarin yung agtrabaho ti ipawit ko, ta siya akong ti mangidulin iti kwarta lakay. Ha? Apay, awan pa nagtalak mo kanya kaya bakit? Adda, nga may mayat no siyak ti agidulin. Ay kat makamu ka nga ro bakit? Basta di mo liwayan tagipawit italawas mi anak mo ha. Wen, di ka madanagan. Ibagam no mabalinan arugyan ti business ta. Ta sa akto agipawit iti dakkel kwarta. Wen bakit? Ket, kumusta ka di tangay? Tastoy kanayo na mabannog. Jak to agsublia talaga dito yun. Nagrigat ti trabaho dito Iso nga agurnong tantap no adda pag business ta. Sige bakit? Di ka madalagan. Tagdan to sang patam a business ta dito Pilipinas. Ay ka, nasaya at launay kasta lakay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada pa'y kwartam di tabay. Abay, naibusan ti inutang mo kanya? Awan nga roden baraw, naabak, nan, pautang nakpay. Nagatut-utang yung kanya ako na. Alay, bayadak to ka rin. Lalaing ikaw no, promise. Subutek, jay abak ko. Mabit lang nga ron. Ay na, iba't na nakita ka dito, Ibe. Ah. Kung naktupay ka, nga adda ka dito ayoyang tayaw. Ne. Ito'y kayo ka di pa dito'y nanang. Saan? Kasangsangpit ko laag. Nan, kwartam ma'am. Amok nga aduti kwartam itakay. Tanak nga baka kano idi kalman. Manuti ka sa pulan nyo aya. Taloribaw no adda. Agam no awan di uray 2,900. Siyak pa'y mo tununam avik. Siyak ti mo na utang geng ka. Ala, di kayo matanagan. Taikan kayo adwakin ni nanang, tata. Hello, Lida bakit? Parugya akong tayo business na. Tapno nalpasan no sumangpit ka. O sige mangipaw itak nga ro diti kwartan. Ipawit mo amin ng jornong mo. Tapno mabit amalpas. Agayabak iti adong agtrabaho. Kan katangag amin na maikarga iti grocery. Sigurado ka Wen, tapno makadugitan. Tane, sayang taglabas ngal daw. O sige nga rod, ipawit kon intun bigat lakay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ay, sinaurdak ijay ayoyang tayo, Vek. Nakimos ti kwartak. Ay, uwan kayam. Impawit ka no nilida jay pagpuunan nyo iti business. Una nang, Hey, dakil samot agataday jay nakaw. una nang. Ngam ko nakaparugyak orain inutak. Adawa ka no laban no bigat. Abay, di ka mapan. Pampanunutak nga ruti mapananang. Tangay agsuswerte akmat iti sugal. Kunak nga itayak pa nga umuna jay kwarta pagpuunan mi. Tapno agtriple. Ay, ala, anak kong, kuyugan ka. Basta di bagbakin ni Lida. Nawan! Danag mun, aya. Basta ikanak mo nga ron, agudwatan iti kwarta. Anya? Ay sus, amangan mo maipaabak yo. Saan?
lalaingag baraw. Veg, kasano da ito yun ngay? Naabakak may. Oras siya nga rod nanang. Nakimos ti kwarta. Anya? Ay, kunak man no nalaing ka. Italaang maning nagmamalasak nanang. Nagsasaruno ti panangabak ko iti kalabas. Ay, sausa. Kasano nga ro din ngay? Dakkel agata dyan na ipaabak tanakaw. Un nga rod. Anyat iba ka kinilida ngay. Sigurado akaungot naklay jay. Amangan pa'y kid no sinaan na kon. Ay, kano sinaan na ka ay, awat mabalay. Nung ay pabayadan na kanyak nanang. Ay, bayadam baraw. Sana mabalin Dua tayo mo't anang ipaabak iti kwarta. Bayadan tayo adwa Anyat pagbayad ko ngay. Awa mo kwarta. Basta ibaga ka nagkuduan tayo ti kwarta. Ngamno kaya't yuman. Pagparangin tayo anahuldapak. Anya? Kampay di, nahuldapak. Katda kayo tagbaling na testigo nanang. Ha? Ay, kasla mabutungak magtestigaw. Ay, makonsensya ta siyempre, anak ko, jay luklukun ta. Kat, anya nga rin ti pagbayad yu iti inalayo a kwarta. Ay, awad. Ang, ala nga raw. Planwam anaimbag, tapno saan ta amatiklaw. Anya, ulito man timbagam, Vic. Lita bakit? Nahuldapak! Dandanidak pinatay na gijay aholdapar. Imbag ta nakatarayang. Kat, mano din naholdap kan ka ngay. Amen, di igam ko ang kwarta. Tanapan ko nga ron inwar di binandala kwarta nga impawit mo. Natiktikan na magiging aholdapar. Awa dahil di kwarta pag business ta ko mabagay. Anya, nagdakkalagatan day jay. Inruar mo amin, aya. Una, sa gumatang ako man iti materyales. Kundi may karagay iti grocery. Unay kamutan. Ang kasana mapamati na kanaholdap ka. Pangaasim, Vic, di nakluklukwan. Saan ka luklukwan? Ninanang ti makapalignag. Takadwag iti. Tabumulbulot iti kwarta kanya. Nakita na tinapasamag. Anya. O sige, tawagak man ni nanang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, anak ko. Hello, nanang. Agpaiso aya na hold up ni Vic. Kuwa. Ibagayo tagpaiso, nanang. Na hold up ni Vic, huwan no saan. Ay, sorry, Veng. Nga mas ruming bauti pa matagkaw iti anak ko. Kuwa. Saan napudnaw, anak ko? Anya. Kung kuna nalaang dayjay, tapno saan mo nga ungtan. Hanggang kinapudno na naabak iti sugal. Anya. Ti awanan bain alalakin. Ay na, anak ko, pakawanan ako ma. At damo basol kaw, tabi muludak iti kwarta ken kwa na. Impaabak ko mo lang, kapakawan. आ रहे हैं भैया हमारे हम लोग भी अभी जुटे हुए हैं यहाँ पर मतलब काम वाम कर रहे हैं अभी तो ज़्यादा काम है नहीं क्योंकि मतलब मीठा उठा तो सब कुछ ला के रख उठाया इधर देखिए मीठा रखा गया उधर मसाला भी बन गया है और पानी ड्राम में भरा गया है और इधर देखिए हमारे सौरभ जीजा आए हुए हैं तो दोस्तों जीजा भी आए हैं जीजा भी साथ में रहेंगे यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत काम वाम करेंगे जीजा दोस्तों ये भी वीडियो बनाते हैं बहुत कम बना पाते हैं जब टाइम पाते हैं तब बनाते हैं क्या चैनल का नाम है और अपना देना चौधरी तो दोस्तों इनके चैनल का नाम है सौरभ चौधरी यूपी 44। तो दोस्तों इन चैनल को आप लोग सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये हमारे हैं जीजा जी छोटे मोटे जीजा जी अभी उधर काम हो रहा है मतलब जीजा भी जुटे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं इधर
और सब लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारा तो काम है नहीं, क्योंकि हम अभी ईंटा उटा सुबह से राज हमारे बड़े वाले भैया दोनों लोग ईंटा ढो के रख दिए हैं। इसके बाद मसाला भी बन गया और राज हमारे बोल रहे हैं कि अभी तुमको बताते हैं काम करने के लिए। अच्छा दोस्तों, देखिए कितना ढेर सारा हमको काम बता दिए हैं राज। और मतलब जो आधा रखा गया है वही आधा बोल रहे हैं फोड़ना, फोड़ने के बाद मतलब गड्ढे में पड़ता है। इसी गड्ढे में पड़ के इसके बाद पानी, इसमें एक बाल्टी पानी डालेंगे, इसको खूनेंगे, तब ऊपर से जो है ये स्टार्ट होता है। तो राज बैठे हुए हैं, राज को तकलीफ हो रही है। हाँ राज, दोस्तों राज को तकलीफ हो रहा है, बोल रहे हैं कि मतलब बैठे हो, चलो जल्दी जल्दी काम करो। तो अभी हम चल रहे हैं, ईंटा उटा फोड़ेंगे। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं राज आ गए हैं। राज हमको काम बता रहे हैं करने के लिए। अभी हम थोड़ा अभी अच्छा जो फोड़ना है अंदर लाने के लिए रोड़ी दोस्तों हमें पता नहीं क्या बोला जाता है, रोड़ी है उसको बोल रहे हैं। तो रोड़ी अभी फोड़ना है ना कहते हैं, मतलब पूजा उजा है। तो वीडियो ना बनाओ। मोबाइल लेके गए हैं दोस्तों, राज मोबाइल लेके गए थे। हमारी दीदी पूजा उजा की हैं, तो पूजा उजा हो गया हमारे घर पे। नए वीडियो बनाए होते तो आप लोग देखे होंगे। देखते पर राज ही ना मोबाइल लेके चले जाते हैं। मोबाइल नहीं है हमारे पास, लेकिन मोबाइल है। तो चलिए दोस्तों जा रहे हैं काम करने। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब कोई दूसरा वीडियो दिखाएंगे आप लोग को। बाय बाय। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। Anak ko ma, anak ko. Unay kayo, matan. Ay, Day takot timadi kada kayo. Konsensyon yung aming timadi nga arami di asawak. Isong awan pa nagbaliw na. ay, sorry talaga, anak ko. At dayta, nakakukus ko amin ang akawis mo, Vic. Pumanaw kan. Lida, pang-aasim ka di Di na po panahon. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan nga. No, ay ayatan nak. Di nak kumali ng langsutan. Panang loko tinaramid mo. Olbod. Kanayon kumat nga ibagakan kano kasano ti karigat ti trabaho ki abroad. Nga winaldas mo lang ti kwarta itawan kasas ka nabanag. Sorry, Lida. Bumawak ka. Di ka nagsublipay di abroad. Tasyak mo taga abroad. Promise. Huwag mo nga, Ben. Lida, anak ko. Akawan mo ta asawam. Tanakasagana mo ngagbalbalew. May sa kayo matnanang. Konsentidor kayo akatugangan. Sorry, anak ko. Saan na maulit na jay? Pagbababawiyak na gijay nga inararamid ko. Oray siya bakit? Ikarik, agbalbaliw akon. Ikan nakaditi kung daway kong agbalbaliw. Agabrudak, tapno masukatan ti winaldas ko a kwarta, Lida. Promise. Gapoy ti sakit tinakam ta sawak pinapanaw naklata, ngam jak nagsarda nga nangay ayaw kun kuana. Inal daw ngay ay work, katagkid dawak iti pamakawan na. At damat lata panagayat na kanyak, iso nga inikan na kiti tsansa nga agbalbaliw, iso nga inawat na. Kat tinungpal ko nga road dagiti karikan kuana. Inijak matan ti bisyok, kat nagaplayak para abroad, kat aging kay tagtrab-trabawak pa ilaang dito abroad, kat maragsakan naktay ni inot matlaang anay patakder mi ti grocery mi. Alakastan, tugayem mo, Vic. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama at gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod kini kabsat aryong sa napod na nagan tintay drama. Dirma ng biyanang, ada kakaisuna nga anak ko kat may sa a single mom. Nalaka mamatpati ti anak ko isa nalakada met nga lilawan. Kat masya nakan kwa na isa tultulo nga ka mga awir kadagiti anak na. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Unayan ay, tadinak mo't paturugan baby. Tatang, agring kay man. Oh, apa ay?
Umay kay man biita ni makaturturog ako na yan. Mabisin samad ni bebe. Paggatasa ma. Na kayo man timang pagatas. Kunak nga minakaidaan nyo. Sayang ti magatas na king ka, ano di mo paggatasan. Ay, itimplaan yun tani. Mapanadalagan titurog ko. Mala, mabitla ang apo ka. Wan, agtimpla ako iti gatas mo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, sika magayam kabagis garda. Anya gagaram. Umay ko kumabulo dun tay wasay mo tanay. Natukol mo dun tay wasay may. Inuwasay nila kay ko iti bataw idinabartag. Anya, apa yung kami apati bato ka wasayin na. Ay, kasjay na nga raw numabartag, tila waswasayon na. Ang bumatan ti style ni Bayaw Mau no mabartag, kasla ang bala. Aday dyan likod ti balay di wasay. Yung kalaan lang. Tanay, patpaturugak to apok. Nayapay, jay inana ngay. Apaya si kama na ti nakauba di taapaw. Nakaturog pa lang napuyatan siguro. Ayan nga men ti amati anak na aya. Apay, di dagkasar. Tapno iyawid nan dagiti agina. Masurunak nga rot. Taintarayanan dyan hubyo na. Anya, kay kasanuda nga aginan. Ay, sika, timang biyag kadakwada. Ay kapilitan na. Ngamnay. Diyak nakapasada. Gawawirak mo tayo. Nasingpit ka ngamin unay, manong ariyaw. Di mo samo ngamin istriktuan jay anak mo. Di mo samo ungungtan. Ungungtak mata. Tumangsi nga raw nung duma. Inispol mo ngamin ni Kayla, isuwakasta. Kita man jay inauna nga anak na. Awan man amanan. Naimbag ata, inala jay amana. Tano adda dito'y ay na. Kaasi kalaeng manong. Uray ko mano si bibiyag pa'y day diipag. Tapno matulungan na ka. Sa bagay, mabiit dumakkel ti ubeng. Sana mapuputan, madamdama, magnantoy apo. Awain hangam bagbagaam jay anak mo. Siyak ti masiksikuran iti kasta makitkitak ka. Tunggal aganak, sika ti mga awer iti pasngay na. Sika man timang bagbaga kabagays, tabarang sika ti dinggan na. Ayan na aya, kasaritak man. Ada kayo magayam, auntie. O, nayan ti kasta apa nagririing mau Kayla. Anyat orasan, aldawan. Napuyatan nak ngamin ta naglampay mo dyan anak ko, auntie. Di mo pagrasaw jay anak mo. Takasta mo, edi saan ka pa'y amasikaw kinaganak. Ha? Ay, di man nakapagpasada jay amamaw. Taisumanan ti paraaw awir maun. Kasanaw ngagbiag kayaw, nukastam akanayaw. Makitinulong kamot iti amama. Saan akasta? Inak to agtrabaho no umawag dyan nagaplayak, auntie. Kahit ibatem jay anak mo. Una, auntie. Tadyak mo makatrabaho na itugot ko. Di saan man ang makatrabaho jay amamaw. Kapilitan, auntie. Sika ti agaw awer, tajay amam ti agpasada. Siyak tagtrabaho, auntie. Takapigpig saak. Ni tatang ka lumakayan. Ay, basta siguraduam, pauitam iti kwarta ti amam. Tapno ada paggatang na iti abastuda iti anak mo. Uwan, auntie. Ay, inaman pa'y gaya magdigos tani. Ada pa na. Anya mo de jakabsat yung tatang. Nakaturturay. Basta umay dito balay, agsermon. Ala, pasensya mo dantem. Tay sukit nga ron ti kanayin nga asit ganta no magipit ta. Gapo ta iso timang tultulong kada tayo, kas jayan ti trato na.
Sa nabali, tapudnumot na kiti pagbagana anak ko. Pamagbaga ti maysa nga ina. Bumaknangak to laeng. Bayadak to amin anay tultulong na kada tayo. Tap na awanan ti ibuy-buy-buy na. Panangis sakit, tikas dyan nga aramidin ni Antem. Iso adi mo ko magurguraan ni Antem anak ko. Di damo lang amin umawagan iti inaplaya katrabaho. Tapumanawak langan dito a lugar. Man nakibiyang dagiti kakabagyan nyo ditoy. Di ka pumanaw, tanay. Basit pala ti anak mo. Siyaklatan tagtrabaho. Tadamot tricycle ko ngay pasadak. Saan ang talakay kayon? Agaw-awir kayo latan. Di kay madanagan tapawitan kayon to iti kwartayo. Agbiro kak to iti bakna nga pakyasawaak. Tapno pumintas ti biyag tayo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Tatang, inakagtrabahon. Awawiran nyo ni baby ah. Ha? Apay? Inawagan na kan aya. Uwin tatang. Ala kita gananad ka nga ro diti papanam ah. Kanya trabaho nga eh. Waitress iti dakkel restaurant tatang. Alang araw. Agsingsingput ka. Kundi mo liwayan ti agawid no adda bakantem. So may mumutsok nalan ti anak mo. Uwin tatang. Dinsapay mo nagaw-awid ni Kayla. Manipod pimanaw manong ariyaw. Saan pa'y nga ro ka bagais? Ay kanay bagano, aday pawpawit na akwarta kada kayaw. Adamot kiday ka bagais. Eksakto la paggatas ti apukaw. Kun paggatang iti basit amasida. Una yun ti kasta kasasaad mo manog. Nakakaasi ka. Imbis at tulungan na ka day anak mo saan. Ta kumarkaron sa mo tiriga mo. Nainayon pa jay anak mo apang panunutan. Awan problema ka bagais. Kabailak day taw'y. Aday niyag ko amay sa abukal abangaws. Dua bukal at tilapia ken karnit manok. Amaw nga awan masidsidam. Iso anang yuga. Ay na, agyaman na ka, kabagais. At da si daekong, may sa tinapa dyan na bate at si daek. Malaala, agan alus ka, tabareng daytan to apukom, ti makaitid iti ginawakin ka. Ang kadon to pa ay, laklakayudan kan taon. Kanaimbag ano, mauray munto pa iti panagtrabahon taw taapaw. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ada akong tatang. Ha? Ne, kilaat mo ti panagawad mo kayla. Agora ka? Apa nagdakkel tatan mo? Ay, masikugak tatang. Anya? Asino nga iti amaday ta? Awanan ba inday jay? Awanan nagpukawan na kaslaso. Anya? Makabulan sinapsapol ko ten tarayan nak. Ngam talaga nagpukawan. Aging nga da nakadamagak. Adamot kaya man asawa kan anak na. Anyan? Unay kamutan? Di ka manin nagananad kayla. Unakmatkin ka di ka bastag talag iti lalaki. Tapnusan ang maulit tinapasamak kang ka. Pasensya kayo na. Ay, Awan mabalin ko. Awatag tigasat ko tadaditan. Iso akid dawak manan titulong yo. Tulungan dakto manan ang mga wawer dito pas ngay ko nga apo ko yo. Di kalabaas yan iti amam sika Kayla. Manayunan manain ti awawirnan. Ay, para awawir mulat tan ni tatang mau. Ante, Di ka gamit nagnaknakam maut. Nagrigat lang nga raw ti panagbiagyawn. Pasikog kapayla pasikog maut. Unay kamutay. nailaw anak nga rudmot ante. Pasensya Awan lakat mailawan ka. Takasanaw, di ka ngamin agnaknakam. Natangken ti ulam. Sokir ka ngamin. Ay, numabagbagaan ka. Sintiram ti maibagbagakin ka. Apay ay akasta kayo ante. Saan matada kayo tagawawir? Nga mapayada kayo ti rumaneklamo. Dinto pa agreklamo ni tatang. Gapaw tanasingput jay amam. Abuswamutan ti kinasingput na. Lumaklakay nga agrigrig at jay amam.
Matay latan nga agrigrigatay. Di kay ka di madanagan ta bumaknangak to. Pag namayak to ni tatang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Isunan na pokwan, maturugan, dungdungwan kanto, unay, indayunan kanto, iti sinamay. Ariya, bumayak man. Ay na, nagparty kami iti native amanaw. Inyagan kayo iti sida inyo. Ay, ang yaman na kabagas, hindi sumlat na dito lamisaanan. Apay, ayan mananjay anak mo. Nagpasurad manan, tagsubli ka no, iti trabaho na kabagas. Ay, madamdama agsikog manan. Kita mantikas tangay tsura manaw. Nakauba iti ulas tamay sa nga apukom iti likudam. Saday tabasit adday iti sangwanam. Uwan nga raw da. Makatawan pa'y lang amin ti inauna nga anak ni Kayla. Angam nagpasikog manayn. Ay, uwan nga raw da. Medyo marigatan na nga raw din. Isa mga laak to, iti paraw awer ka lagi anak na. Ha? Ay, tangdadan yaw. O di sabali man ay nagastos. Uray na. Tapno makapasada ak kabagas. Sa bagay mo kidi Ala ano sam? Taan niya ngay, kat inispoiled mo nga menjay anak mo. Nay, hey, nagbiit mo't anak kaalan ni Manong Aryong itiyaya dagiti apo ko nan. Ada mo balhasang amang uba iti ubeng ijay arubayan dan. Asit gakman. Naimbag nga oras mo balasang ko. Si kakaday ti agbalin ayaya dagiti apukaw ni Manong ko nga Aryong. Ha? Uwen nana. Taga-ano ka ngay balasang ko? Nagamamuan nyo ngay, iti kabagis ko. Taga-kabangibang nga ili, nana. Pasaheros nak, iti tricycle na, nana. Kanayon ko idi nga arkilaan, no mapanak iti balay ti kasinsin ko jay ili. Kasta ka day. Ay ka, remwaran ni Manong Aryong. Wala na. Napanan nagpasada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ak tatang tanang yiga kiti gatas kandaya por dagita po ko yo. Nasaya at mag, tapno adda o sarenda. Ngamne, awan maitid ko asweldo di yaya dagiti anak ko Nagkuna ngamin ang mga lakay iti yaya da, kaawamot pang pasweldo tayo. Di ka madanagan, tasyak ti makaamaw. Makammo kayo nga ruda. Nga mapekas jay. Manipod na daak dito'y balay, sa bali tinadlaw ko kankwana. Ha? Kanayo na nakapupok iti siladyo. Kanapay nga iti siladyo ti pagturturugan na. Wen, ta dito'y salas ti pagturugak, tawan mo nga rod bakanti asilad. Nadasad-sadot na, papanawan nyo langan. Nagagatmot ni Elisa. Saan mo't? Da kayo nasamot ti makakada mga wawer kadagiti apo ko yun awanak. Saan mo't Sa ako la tulungan nga agaw awer no sumangpetak ang pasada. Kanukuding di tricycle. Tultulungak mo't Nakamisuot pa ka na yun. Kaslada ka na yun problema na, kaslada ka surun na tao. Kasjay lang ti style na. Ngam nasingpot ni Elisa, anak kaw. Mabana kaw, Elisa. Sikan ti makaamo ka dagita po ko, Kwang. Di ka pala matulungan, taagpasadak manayin. Ay, makapanog mo ti kastoy Aryong. Ano sa mo ni Elisa? Sa nabalay, tadumakdak ka lang dagita po ko. Kunak no umayak agrelax dito'y balay mo. Ngamsan mo't gayam. Umayak mo't gayam agrigat dito'y. Saan mo't Tultulungan ka ba't naon trabaho?
Di kan mapanagpasada. Tama ditiriknak. Ngaryong. Ne. Madi man ang tirusok ko. Sus. Manunga aldawan akasta ka, Elisa. Apay, anyat marikriknam. Ay, jak man na mo. Jak maawatan ti bagi. Sus, Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kan makalang abak iti jak kayat nga angot. Makabakwarak. Kan natamnay iti panagraman ko. Basit ti kan kanak. tinasayaat. Intag pa-check up. Anya? Kat dagiti ubing nga eh. Inakpay la ibati kindi kabagis ko agarda. Ipaaw-awir tapay laking kwana. Nangagmo ti imbaga ti doktor, Elisa. Masikog ka. Wen nga rod. Kan isumot lang aglaladuta ka kanayon. Ay na, adanton anak ta, Elisa. Kasanungay no maamuan jay anak mo. Kitawan mabalinan Malapdan na kaya iti kaya't kung arabidan. Jakon maaw-awir dagiti anak ni Kayla. Bayam, tapagawidak taon di anak ko. Jak mabalin ti agsardeng agpasada, tanay. Adanton anak ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nukasta, adda nagkinawatan yaw iti dayjay nga Elisa, manaw. Uwen, kabagis. Ingam nabayagan nga da relasyon may. Inlimid mi laang. Tadyak kaya't amamuan ni Kayla. Ita, sigurado nga agungot dayjay. Kahit kasanaon, sigurado ang maamuanan masikugan jay nobya. Una, mawan mabalin na Masikugan ni Elisa. Iso nga ikasarkon kabagis. Ha? Ay una. Rumbang laang agkasar kayon. Tanay, agdendin na kayon. Ng problema nga ron ti kwarta kabagis. Kurang pa di ornong ko. May sala ababoy ti kabailak agatangan. Mala, tamang tudak iti may sa ababoy. Uray dua ababoy ti parchem. Mabalin da itan. Uray basit ti sagana. Tatinapatag.